Yego reka mbifurize rero igitondo cyiza, mbifurize igitondo cy'umugisha abakunzi ba RTV show rimwe, ikaze irambuye cyane rero muri kano kanya ka none aho tuba tugarutse mu makuru abazindutseho. Ni byinshi biba bikomeje kugenda bitugeraho, ariko ni ingenzi ko tuba tugomba guhita tubibagezaho, twarabyemeye kandi tugomba kubikora. Mbahaye ikaze rero irambuye, kandi niba ari bwo bwa mbere tubanye banza ukande kuri subscribe kugira uzajye ukomeza ukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho hano kuri RTV show rimwe. Ni by'agaciro gakomeye cyane kandi ni ingenzi kubagira. Turishimye kandi tubifurije umwaka mushya muhire, umwaka wa 2026. Harabura amasaha make kugira ngo tube twawuteramo ikirenge cyacu cyiza kandi gihawe umugisha n'Imana. Reka rero nsuze abari hanze y'igihugu, abari imbere mu gihugu, abanyarwanda, abaganda, abakongomani, abarundi, namwe mwese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabasuje kandi tubifurije guhirwa, guhamuka ronka, nibyo tubifurije rero. Ndagira ngo rero muri kino gitondo cya none tugaruke ku ngabo z'abarundi ziri muri Central Africa ndetse n'iziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi rero ingabo zageze muri Central Africa ni zimwe mu ngabo zirwana muri UN cyangwa mu muryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera umutekano ku isi. Kuri ubu rero izi ngabo zoherejwe muri Central Africa kugira ngo zijye guhagararira igikorwa cy'amatora cyari giteganyijwe hari. Ni ibikorwa byagenze neza kandi byakozwe neza. Ni ingabo z'abarundi tumaze iminsi tubona ku ruhando mpuzamahanga, ngira ngo zitwara neza kandi ibyo zagiye gukora zishinzwe zibikora neza. Ngira ngo twese kuri ubu ngubu rero amahanga yose arimo aribaza tese Uburundi buri gukora iki kugira ngo bugaragare ku ruhando mpuzamahanga bitandukanye n'icyo mbere bwakoraga. Ngira ngo twese turabizi ko igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byubatse vuba kandi n'ubu bikirimo birazamuka, developing country. Mu by'ukuri ni igihugu kirimo kiratera imbere kandi by'umwihariko mu buryo bw'umutekano. Umutekano w'igihugu cy'u Burundi rero kuri ubu ngubu rero bivuga ko urindwa n'abasirikare batojwe cyane kandi bafite ubushobozi, kugeza rero ubwo abasirikare batojwe basagurirwa mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Turabizi abari muri za Somalia, turabizi abari muri za Sudan, turabizi n'abari hirya no hino, ariko by'umwihariko nk'abari muri Somalia nibo bakora akazi gakomeye cyane. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibyo bakora byose ni ibintu tuba twirebera n'amaso yacu tukavuga tuti ese abarundi babikoresha iki cyangwa ni irihe banga bafite kugira babashe guhagarika imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye. Ngira ngo ku munsi w'ejo twiriwe tubona uburyo igikorwa cy'amatora cyagenzemo, kugeza ubwo UN ifatoranyamo ingabo z'u Burundi akaba arizo zijya guhagararira amatora, kandi mu by'ukuri babizi neza ko aho hantu hari ibyihebe. Ngira ngo twese turabizi ibikorerwa muri Central Africa, kugeza ubwo umuryango w'abibumbye wimanukira. Kuri ubu rero ingabo z'abarundi rero zirashimirwa cyane ku ruhando mpuzamahanga kubw'ibikorwa zikomeje gukora. Ibi birashingirwa ku bimaze iminsi bibaho ndetse by'umwihariko kubiba ku ruhando mpuzamahanga. Kuri ubu rero ingabo z'abarundi nyuma y'uko zihagarikiye amatora ya perezida muri Central Africa ku munsi w'ejo washize, ziri gushimirwa cyane kandi zegukanye umudari nka kimwe mu bihugu birimo birakora cyane. FDLB rero si gusa no muri Somalia uko zibigenza, zirimo zirahagarara ndetse ziganahagarika ibibazo bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri abasomali bo baremeye kandi batangajwe no kuntu igihugu nk'u Burundi kitari kizwi ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu, kandi mu by'ukuri benshi bari kukimenya bashingiye ku mutekano, kubw'ubufasha kirimo kirahereza ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ibi byose kandi nubwo tubivuga gutya ntabwo turagerekaho ibikorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko byo twavuga tuti ni ibikorwa ndengakamere, kuko ibikorwa bakorayo ugiye kubashimira ntiwabona uko ubashimira. Yabivuze neza Felix Tshisekedi ati
ni byiza gushima kandi uba ugomba gutanga motivasiyo. Tugiye gushimira ntabwo twabona uko dushimira, ariko reka tuvuge tuti mukomerezaho kandi ni inzira nziza mwatangiye, igomba kuzarangizwa na benshi kandi ikarangizwa n'uko amahoro agarutse. Iri jambo rero yaritangaje mu minsi yashize ubwo yari mu kiganiro ngo yakoranye inama n'abatamajoro benshi bashinzwe kurwana urugamba mu burasirazuba bwa Kongo bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Aho rero yongeye gushimira cyane izi ngabo z'u Burundi. Si icyo naringamije, ariko mu by'ukuri duteye akajisho tukinjira kuri zino ngabo ziri kurwana muri UN mu by'ukuri ikomeje kwifashisha cyane ingabo z'abarundi zirimo zirarinda amahoro hariya mu bihugu bigiye bitandukanye, ko nk'ubwo baravuga ko abarundi cyangwa ingabo z'u Burundi ziri hariya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi, ni zimwe mu ngabo ngo ziri kurwana cyane kandi zishyizeho umwete, ni zimwe mu ngabo zitagira ubwoba, aho rukomeye nizo zijya imbere. Murabizi ko ni ibihugu byinshi biba byahuriye, iby'abazungu, iby'uburayi, iby'abafurika ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko rero ababo mu by'ukuri bavuga ko ari akazi katoroshye kandi bagira imirwanire itandukanye n'iy'abandi bose. Ngaye nguko rero ni gutyo ubuzima gatozi bw'ingabo z'u Burundi buhagaze mu bihugu by'amahanga, aho kuri uyu munsi wa none ziri gushimirwa kandi zamaze kwandikwa mu byapa byo hirya no hino kubw'ibikorwa uretse n'ibyo guhagarika imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibikorwa byo gupangira ibihugu umutekano. Kuri ubu rero bakaba barasize ibihugu bigiye bitandukanye byabo kugira ngo bajye kuharanira amahoro ku isi. Rero aba Barundi mu by'ukuri ni ibikorwa bidasanzwe bakora umunsi ku munsi mu guharanira amahoro ku isi. Mu by'ukuri nahoze ndeba iby'imirwano ikomeje kumvikana hirya no hino ku isi, ariko nibanda cyane ko irimo irabera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kuko ngira ngo turabizi twese tutirengagije kandi tuvugishije n'ukuri, ingabo z'u Burundi urabona ko 95% arizo zirimo zirarwana ruriya rugamba. Sinzi niba iki kintu tuba tucyumvikanaho, ariko ndahamya ntashidikanya ko ingabo z'u Burundi hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo arizo zirwana iramirwana 95% nibura muri Kivu y'Amajyepfo yose. Ngira ngo rero byongeye gushimangirwa n'ingabo z'u Burundi muri rusange, ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza ko ikintu zagiye gukora ari guharanira amahoro kugeza abonetse. Mu gihe rero zitaragarura ayo mahoro zagiye gushakisha, ntabwo zigomba kugaruka, kandi ukugaruka kwazo zizitegwaho na benshi. Bityo rero nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho, yemezwa neza ko izi ngabo z'abarundi zihagaze neza kandi mu by'ukuri zirimo zirarinda. Ni amakuru menshi yakomeje kugenda acicikana hirya no hino avuga ko ngo ingabo z'u Burundi ziri kugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byinshi byakomeje kugenda bizivugwaho, ngo benshi barahunga bagasubira mu gihugu cyabo mu buryo bwa rwihishwa, ariko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi buti ibyo bavuga nibyo bashoboye kuvuga, ibyo gukora byarabananiye, bareke bavuge. Icyo u Burundi bukora ngo ibyarwo babishyira mu bikorwa, kandi koko ni ibintu twese twibonera. Mu by'ukuri abarundi biracangana cyane kugira ngo bamenye ibanga bakoresha. Ngira ngo iyo twumvishe imirwano yabaye nk'iy'umusirikare umwe aguye ku rugamba, aba ari umusirikare wa FARDC cyangwa uwa Wazalendo. Abarundi niba bafite ingabo ibakingira ntago mbizi, gusa mu by'ukuri amwe makuru tukomeza kugenda tuvana mu butasi atubwira ko abarundi burya ngo iyo urwanya ufite ubwoba buba bugomba kukunesha. Kandi no mu buzima busanzwe murabizi, uretse no muri axe z'urugamba no mu nzira y'iterambere, ubwoba burakurimita, ariko murambabarira, ariko mu by'ukuri ubu bwoba
iyo wabashije kubutsinda n'ubundi n'umwanzi uba wamutsinze. Ngira ngo rero ni ibintu twese tuba twibonera kandi tukabibona umunsi ku munsi uko biri. Rero aba Barundi reka tubashimire cyane kubw'ibikorwa bakora kandi mu by'ukuri bagikomeje gukora cyane rwose ku ruhando mpuzamahanga. Ni ibikorwa byo guhagarika kandi byiza byo guhagarika iterambere ry'umwanzi. Duhora tugenda tubona uko bukeye ndetse yewe nuko bwije umunsi ku munsi. Ngaye nguko rero bakunzi bacu, ngaye nguko ni gutyo bihagaze. Abarundi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abarundi bari muri Somalia, abarundi bari muri Centrafrique, abarundi bari kurwana mu muryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera umutekano ku isi. Reka tubashimire cyane kandi na perezida w'igihugu cy'u Burundi reka tumushimire cyane. Abarundi muri rusange mwemera kwitanga kugira ngo uyu mugabane wacu use neza ndetse n'isi yose muri rusange ise neza. Kuri ubu rero twavuga tuti rwose amahoro y'Imana akomeza abane namwe kandi abarundi muri rusange turabashimira. Igihugu cyanyu Imana ikomeze igiye gutera imbere ndetse n'ibindi kandi amahoro mwagiye gushaka mukomeze muyabone mwokabyaramwe ndetse kandi Imana ikomeze ibarindire ku rugamba rwose mugenda murwana umunsi ku munsi. Ni by'agaciro gakomeye cyane rero bakunzi ba RTV show rimwe muranyemerera duse nkaho duhinira hano zino breaking news zacu zo muri kino gitondo cya none. Amakuru yo turi buze kuba twasubira.